eyona mic lena ba para ba para ba. You cook. Take it down. akhenza swinene mixer wa mina akhenza swinene ya yi kokisa swi vefisa sweswo nokona ku Afrika wa vulavula ka mugera lona FM inhlekani ya Afrika-Dzonga inhlekani lunganisela urkonga ukhoningisela la Gauteng eMpumalanga North West Limpopo na kuma audio streaming yemgana lona fm.co.za nikalanga pet mathebola ngwana smart wa jima xithanga maxingirtano wa chacha na makuna la wandandatse ekutesela nokona ku Afrika wa vulavula hi kwala hi nga kona un'wana ku ha sio yini ku ha hikwala nga koko hi le ku ya swina maka mingiselo mene kambe maka kule ku tisela ngona ku Afrika wa vulavula ka mngana lona FM komandela la ku bula na General Mashava ku nga ri khale la ni twa ku veri va fambe njhani loko swi ta ka timhaka ta leswi swi nga humelela eka malamulele ku hela kumbe tolweni wa masiku va ta hi byela ku va fambise ku yini na ku xiyimo xinjhani sweswiwani ta twana le ka wehe ku angula ku yini ka timhaka ta leswaku minkarhi ya ku tala hi tala ku kombetela ku hayi vanhu vo huma matikweni le handle swi nge ti tsukwa swi ku chakala ku ve ha swona kambe mhaka leyi ya ku teka nawu hi veka mavokweni ya hina swi va swi kha swi fike njhani kwalaho ke kasi ka nongonoko leyi ta tlhe hi bula na va ICASA hi twa ku va ri yini vona n'wina mi nga na ku tsakela ka ku kumbexana mi nga titumbuluxela switichi swa radio swa miganga mi nga tshamani mi ri endleve laha ndzhaku ka mahungu ya misava ya awura ya n'we hi ta va kha hi bula na vona hi twa ku mi angula mi ku yini kumbe va angula va ku yini hi ndlela yeleyo kasi ke hi ta bula na valava va nga koka vuyeni lebyi hi nga ka byona la ku va hi twa ku va hi khomele yini loko eka hi languta ka timhaka hi ku hambanahambana ka tona eka nhlekana siku ranolo seke inongonoko Afrika wa vulavula ka mugana lona na FM kombandlela a hi amukeleni General Mashava hi twa ku General va ri leswi ni nga va rhuma tolo va fambe njhani General nhlekani mi amukeleli ka mugana lona na FM sekani bod na va ngisela va mugana lona na FM akhensa swinene na swi tiva ku la mi nga kona ku busy ngopfu General kambe a hi sunguleni la ka mhaka ya tolo nte mi languta police station ya ka Malamulele mi yi fananisa na ta le Mopani leti ti nga hansi ka n'wina ta fana bodpet hikuva xitichi xa Malamulele xi rhangeliwa hi kolonele so i xitichi lexi xi nga xitichi xo helela a hi satellite ku fana na leswi ya mi nga ni vutisa tolomo ku vaakatiko va ri satellite ya switirhisiwa swi kona bodpet switirhisiwa swi kona mi ta tsundzuka bodpet ku ri ku zile ku va na yimbiso ya deputy minister loyi a tile ka Malamulele a tlhela a va nyikela hi swifamba handle ka swifamba leswi swi nga nyikiwa hi deputy minister provincial commissioner na yena u tlhelele a va nyika swo famba so swo famba ni nga vula ku swona bodpet angu leyi nga humelela loko hi vulavurile tolo na mi sale njhani na vaaki ku fika namuntlha xiyimo xi njhani ya bodpet ni ngo vula ku xiyimo xa lawuleka eka lowu nkarhi hikuva tolo loko hi sele hi ve na meeting na vaaki laha hi nga twanana leswi hi nga twanana swona maphorisa ma le ku tirheni 24 hours a va yimangi so hi ndlela yaleyo ni ngo vula ku ri ku le ku tirhiweni bodpet hambileswi ni nga tsandzeka ku vula ku memorandum lowu nga yisiwa namuntlha a wu vulavula hi yini hikuva mi ri hala ka Mathila eka siku ra namuntlha ku yimela provincial commissioner ku ve na vaaki lava va rhangeliwe hi vafundhisi mara lexi ni nga xi kuma i ku va endle ximemorandum mara loko va endlisa memorandum a ku ri peaceful ngopfu hi ku ya leswi nga swo bodpet ku na swihehlo swa leswaku ongeti van'wana va swigevenga va kumiwini mi tiva yini ya bodpet mo ri ni vula ku ri a ni nge koti ku vulavula ngopfu hi swona hikuva a ni se kuma xiviko xo helela mafokisi ya hina hi ku rhangeliwa hi deputy provincial commissioner Major General Samuel Manala va busy swinene va kona ku eka Malamulele
va ri busy naswona so loko hi ta va hi kuma xiviko xo hetisela no va na ku tshemba ku ri hi ta hlamusela vaakatiko ku swi fambisa ku yini Botbet. Na mi twa ku se mafamba mi ya hey ku busy ngopfu laha nga kona ende ku na huwa ni ringetile kusuka na huwa Botbet ni ya kota ku yimela nyana leyikulu ku sweswi ni vulavulaka ta ku fika na premier se hey ku na hasa mara no tshemba ku mi ta kota ku nitwa Botbet. Ai yimani mi chuchanyana mi sungula mi tirha ntirho wa n'we kwalano general la mi ta ku kona ni kwala loko ku ri na swin'wana hi ta hetisa kwala sungulani mi hetisa walowo ntirho ni kensile general na khensa Botbet. inkomo sweswo mingiselo Munghana Lonene FM lava hi bula na vona murhangeri wa maphorisa general Mashava va yimele provincial commissioner la hi nga koho na hina hi nge le ku voneni ku hayi hi ku tiselana kona ku Afrika wa vulavula hi ri kona hi ndlela yaleyo timhaka hi totoleto mingiselo me se ti vulaka leswaku loko se xiyimo xi titani swo vula ntsena leswaku loko hi languta matshamele ya swilo hi tlhelo ra timhaka ta hi laha ntirho lowu nga kona mutlha ku na ntirho wo hlawuleka lowu nga kunguhatiwa hi ndzawulo ya vatirhi na swiyenge swo hambanahambana na Chief Matsila lava na vo va nga koho laha ku vona leswaku ku va na mintirho ya ku hambanahambana ni vona na vaaki va kha va tala hi nga koho va kha va tsarisa leswi na leswiya leswi swi kombaka ku i ntirho lowu vaaki a va wu yimele hi mahlongati hi ndlela yaleyo se hi laha ni nga langutela kona ku kumbexani na general va ta fika va hi kuma hi ri kwala ivi hi kota ku va hi bula hi yoho mhaka yeleyo kambe a ni lava hi bulanyana kantsongo mina na wena kwalaho nga koho ka 0860002543 hi langute ngopfu ntirho lowu hi nga ka woho hi tlhelo ra timhaka ta vugevenga na leswi kumbexani n'we tani swoho loko mi yise memorandum namuntlha a wu ri wa yini mina leswi ni khongelaka swona i ku hi nga pfuki hi teka swilo leswi swi khumbaka vaaki se swi sungula swa tipolitiki vanhu va lava ku sungula ku kuma tipoyinti ta tipolitiki hi mhaka ya ku hlupheka ka vaaki loko va ri ku hluphekeni va pfuneni mi ololoxa xiyimo va kota ku va fikelela leswi va fikelelaka swona va kota ku va hetelela va tikuma va hlayisekile hi leswi hi lavaka swona mingiselo wa mehe kambe hambiswiritano i laha xiyimo xi fambaka koho loko hi kha hi langutaka ntirho lowu hi nga ka woho eka nhlekani lowu se ni lava ku ta twa wehe hikwalaho nga kona mingiselo wa Munghana Lonene FM ngopfu loko hi kha hi langutaka timhaka ta ku na swihehlo swa ku van'wani va teke nawu va wu veka mavokweni ya vona se xivutiso i ku loko mi ze mi teka nawu mu wu veka mavokweni ya n'wehe ku ve ma swi vona ku maphorisa va koho va le ku mi pfuneni va lava ku tisa ku hambana va le ku endleni vulavisisi hi ndlela yaleyo i ncini xi endlaka leswaku mi teka xiboho xa mixako wolowo hi leswi ni lavaka ku mi vulavula na mina ha swona mi ni bela riqingho ka 0860002543 kumbe hi ndlela yaleyo hi ta va hi kota ku twa ku n'wangulo wa n'wina wu ri yini ka mhaka leyi hi nge le ku buleni hi yona hi ndlela yaleyo i mhaka leyi ni lavaka ku va hi vulavula hi yona ku ya mahlweni eka nhlekani lowu ngopfungopfu loko hi kha hi languteka timhaka leti hi bulaka hi tona 0860002543 nangona ku eAfrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela ni ri mina na wena ni lava ku hi kota ku pfunana hi byelana hi twa ku loko mi kha mi languta ni lava hi vulavula ka timhaka leti ta ku teka nawu va wu veka mavokweni ya vona na vugevenga lebyi byi hetelelaka byi ku hehliwa leswaku byi koho eka tindhawu totoleto hi twa ku n'we mi angula mi ku yini loko swi ta ka timhaka totoleto i mhaka leyi ni lavaka ku va hi languta yona hi ndlela yaleyo kasi ke ni ri hi hafu ku bile awara ya 12 hi ta va hi twa Hosi Matsila hi twa ku va ri ku endleka yini ka miganga leyi ya ka vona hi ndlela yaleyo loko ni tshame laha mehe ni vona hanyani laya hanyani xikolo lexi ni nga dyondza ka xoho i tin'wana ta tindhawu leti hi nga ka tona se ni lava ku ta twa ku vona va ta hetelela va hetelela va hetisela mani hi ndlela yaleyo ku hi kota ku va hi bula na vona hi ndlela yaleyo i mhaka leyi kumbexana a hi ta tsakela ku va hi twa yona ndlela ka wani kasi loko hi vuya mahungwini ya misava ya awura yan'we hi bula na va Independent Communications Authority of South Africa ICASA hi bula na vona laha hi kha hi languteka timhaka ta ku ve ri ku na mapfhumba ya ku va kota hetelela ku tikuma ko kha ku pfaluriwa kumbe ku tikuma ku ka ku nyiketiwa vanhu nkarhi wa ku va na vona va hetelela va ti pfulela swiyanimoya swa vona kumbe ti-radio ta vona loko swi ta ka timhaka ta
ti radio ta miganga se kombela kwala studio 2A mi tekela riqingho ka 0860002543 hi ta va yingiseri ku hi tirhana njhani na timhaka leti ta ku va hetelela hi ku langutiwa xiyimo xa ku va ku lwisaniwa na vugevenga hi ndlela leyo i nongo ra ku Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM komandlela ku tisela ku vona twi aka tshila ila nga kona ka nhlekani lowu mingiseri wa Munghana Lonene FM 0860002543 nongonoko ya Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela ni nga kuma mingiseri wo sungula hi twa ku hi khomete timhaka enhlekani hello aye mjani switiko epokele mjani bota mina ebuki I can't mhlangana sikala veterana xilungwini yeah hello lexi la ta phawula ka xona ta ku hayi na cancer na tirhela maphorisa kambe ku na van'wana maphorisa va nga tirheki vutiyimiseri va ko van'wana va tirhaka vutiyimiseri va ta se batisi kambe van'wana hawa va kona ntirhweni xa ku va kuma mali loko n'hweti yi herile ku na vhiki ra ku hela hala sayisirela mi fike njhani kwalano hala sayisirela majile 3 vhiki ra ku hela ku ve na vanhu lava nga nghena mitini ya vanhu va humesela tinhundzu va teka va ku yi vanhu a va fambi timhaka ta ku a va yimi na vuhosi lebyi nga pfumeli ku vitaniwa maphorisa vanhu va vonaka ka tivhidiyo ku fika ka namuntlha ku na munhu loyi a nga khomiwi se swi tikomba ku na van'wana maphorisa va kokela ku ndzhaku ku vanhu va kuma ku va kote ku pfuneka hi ku loko ku ri munhu se loko va kha va kokela ndzhaku swi hetelela swi endla yini swi hetelela swi endla nga ri swi endla ku mi teka nawu mu veka mavokweni ya n'wina a wu sevekiwa mara loko se loko vanhu ku ri so va nga koti ku pfuneka va hela ku tshemba ku maphorisa lama hi pfuni hi rina hi ti endlela se swi fika swi endla yini swi tikomba nga ri maphorisa a matirhi ku va ko va munhu wun'we ntsena loyi a nga rhangela tsandzeka ku endla ku ntirho wo famba so leswi a ni ta vula swona ta ku maphorisa yena makombisa swi lava kota ku tirhela vaakatiko lava nga koti ku tirhela vaakatiko a va ti fambeli voxe u nga zangi ku caciwa hi munhu vo ti fambela ku mina tsandzeka swi ta kota ku vanhu va kota ku hlayiseka kensini ku tsetana la ta phawula kale ko khensa mina ni khensile bota mina a khensa swinene enkomo 0860002543 ay kuti mingisera mina 0860002543 ay muhumelerisi wa mina wa tinqingho un'wana hi lowu mingiseri nhlekani aye botek aye bota mina mfukile papa mfukile nghena ni makeni swa hlwela nyana loko ha xewetana makwavo mirini n'we mina ni lexi za ku xi endla ku ri okay vanhu va teka nawu va veka mavokweni ya vona hi lexi ne swi vula ku ri maphorisa va dya na vanhu lava va swigevenga hikuva hi leswi ni tekeriwile movha sweswiwani loko ni ya police station va ni byela ku ri okay maphorisa ma dya na swigevenga so hi yona mhaka ni vulavula sweswo a ni swi tivi maphorisa lama dyaku na swigevenga hi wa or hi lava va nga tshika or hi va hi maphorisa ya kona or hi lava nga fa or hi vona kwala police station a ni swi tivi ni le leyi mina sweswi ni tekeriwile movha hi ti-10 ta March ku na nambara leyi ni nga yi kuma leyi va ni foyinelaku hi vona hi yona lava nga teka movha wa mina mara loko ni kombela ku ri okay va ni trustela nambara leyi a va pfumeli maphorisa so mi nga za mi teka nawu mi veka mavokweni ya n'wina why because vanhu a va swi lavi ku tirha maphorisa ni vulavula hi maphorisa sweswiwani inkomo kambe loko mi ku va pfumeli mi vula yini a va pfumeli ku teka tinambara letiya ni nga foyineriwa hi tona mina hi lava va nge vona va na movha ya mina a va pfumeli ku teka i nambara liya va ni trustela yona mara loko ni nga fika ka ti-manager Shoprite va ni trustela yona yi humesa mavito ya vanhu lavaya ivi ni ya foyinela Soweto loko ni foyinela Soweto le Amoroka va ni byela ku ri okay ni fanele ni siyisa Johannesburg a police station a head office mara maphorisa ya kona kwa loko ku fanele ku swigevenga leswi swi yivaka timovha ta vanhu lavawani kusuka maphorisa lama nga lewani ya nga le Morocco hi vona va ta khoma swigevenga la swi nga la loni vona a va khomi swigevenga
hi fanele hi endlisa ku yini mhaka yaleyo Yeah, no. ende loko mi va nyika address ya n'wina laha mi tshamaka kona va rhumela swigevenga na vusiku swi vula leswaku hi leswi taku na maphorisa va ta mi tokotela na vusiku mina Nchawuke ni tshama ka Nsimbi mina bye bye. Ya veri loko mi rhumela ku rhumela va rhumela mi va nyika adirese va rhumela swigevenga swi ta mi karhata na ku Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM a hi buleni nyana katsongo hi mhaka leyi ku fika laha ka hafu ku pele awara ya 12 0860 002543 a hi amukeleni n'wana mingiseri hi twa ku i ri yini nhlekani ya a ku na munhu laha 0860 002543 nhlekani Ay khala ngambuke papa mina hi pfukile minjhani n'wena ebukela hlengani mathewula kwala ku rhula neri khalanga mina ni ta vulavula hi timhaka ta lavo teka nawu va veka mavokweni ya vona khalanga a swi lulamangi ene mhaka yikulukumba i ku ha ti dlaya hi hexe hina vaakatiko loko hi karhi hi teka nawu wu veka mavokweni yale xo sungula swigevenga swi kota ku lwa hi ku tiyimisela kasi loko ho teka nawu hi tirhisa wona hi ya emaphoriseni hi ya vika milandzu ni voni nga ku ta va na ku tshunxeka cause loko vo sungula maphorisa va sungula ku langutisana na swigevenga maphorisa va ta ntokoto va dyondze hi swona va ta swi kota ku lwa va za va hlula leswi swi lavekaka swi ta kota ku khomiwa swigevenga hi kota ku va hina vaakatiko hi va na kurhula se hina vaakatiko a hi sukeleli ku loko hi vona swigevenga hi tirhisa nawu wa hina lowu hina hi tivekelaku wona kasi loko ho ya a xiphorisa ku na lava nga dyondza hi xigevenga xihi mara kun'wana va kha va koka milenge van'wana va ta va karhi va koka milenge mara loko ho tirhisa nawu wa xiphorisa nawu wa xiphorisa hi wona wu nga na nkoka cause xo sungula loko hina hi tlhela hi ya susa nyimpi ku ya khomiwa hina hi voniwa nandzu handle ka swigevenga swi va swi winile swigevenga ku luza hina vaakatiko nga ku onhekeriweni ende xin'wana xa kona tikhalanga leri maphorisa ku na lava nga fanela na loko va ku namuntlha ha dlaya loko xigevenga xi ri ku lweni xi khome nsimbi yo hetelela swa va dlaya maphorisa inkomu khalanga leri danke ni mi twile hlayisekani la ku rhula khensa swinene inkomo i sweswo mingisero Munghana Lonene FM na ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM a komandela 0860 002543 hi le ka ntirho wo hlawuleka loyi nga ka wona kambe mhaka nkulu la i ku hi ta twa ku n'we miangula mi ku yini ni ta va ni ri na vona general ku nga ri khale na ni vona se va kha va fika la ni nga ko hi ndlela yeleyo kambe ke hi te la ku ta bula nakambe na va hosi va tlhela va hi nyika xifaniso kahle xa ku kahle loko hi ze hi hlengeletana la namuntlha a hi hlengeletana hi leri nge yini hi la ku fikelela yini sweswo hi ndlela yaleyo kambe eti wena mingisero wa mina ni khensa swinene muhumelerisi wa mina a studio i le ku fambeni na mina kahle ngopfu 0860 002543 a hi tweni n'wani ku yena nga angula ku yini ka mhaka leyi hi bulaka hi yona mi tekela hi nawu mu veka mavokweni ya n'wina tani hi vaakike mi va mi jahe a hi amukeleni n'wana mingiseri 0860 002543 nhlekani okay akusefika munhu la Kalanga enhlekani kutwa mina Kalanga epfukeni nga vona tugele Kalanga Kalanga na Mirini we. mani ka ner na mela khawla ka le maphorisa Yeah. no bai 2020 la ne reporter police station tele investigation ya ko le va nga endla ku te fokiseriwa ka me a ku hleketela va mani n'wi byela andzhaka sweswo a ku vanhu va lava ta ku i va lumbeta ku va yiva mara i ni vutise ku i hleketelela va mani se a ni tivi ku se hi faneke hi tirhisana xinjhani na namuntlha sweswi a ku na feedback a ku na nchumu khalanga se a ni tivi ku hi huma njhani loko swi ri so inkomu khalanga Makuba nalin'we ya masiku yo tlhelela timfanelo ta vatirhi u nga rivali timfanelo ti famba na vutihlamuleri #pfuka u ti endlela #6
uthi matimba ya xiyanimoya munghana lonene FM makombandlela. Afrika wa bo ya ai mina swile kule ngopfu na vulawuri bya mina leswi ni tshemba ku va kha va ni ko mingisero wa mina kambe hi le ka ntirho lowu hi nga ta kuma na swivulavuri swa ku hambanahambana swi nga ta hetelela swi mi byela ku hikokwalaho ka yini hi ri laha hi ndlela yeleyo se hi ta twa wena mingisero wa mina ku hikwalaho nga ko n'wangulo wa wena wu ri yini ni vone movha ya general yi nghena laha ni nga koho a ni kumbexana va tata hi kota ku twa hi hetisa mhaka leya hina hi nga hetisangiki hi ndlela yeleyo ngopfungopfu ka timhaka ta ku lwisana na timhaka ta ku lwa na kumbe ta xiphiqo xe xa ku lwisana na vugevenga na ku va vaaki va teka nawu va wu veka emavokweni ya vona un'wana mingiseri ni rhumele hungu la a ni byela ku ku na van'wani va nga kumeka ka timhaka ta ku hleketeriwa ka vugevenga un'wana wa koho veri u hetelela a tekeriwa vutomi a ni tivi ku swi na ntiyiso ku fika kwihi mhaka yeleyo kambe memorandum lowu va nga wu tsala wu nga kongomisiwa ka provisional commissioner hi ndlela yeleyo wu ri protest against escalating crime rate on a house breaking in our area senseless murder of Laveko Khosa and rape for his of a young brother in ndlela sevengeri swi a young sister yeah swi hetelela swi nga kumbexana ka ni nga swi voni kahle leswi nga tsarisiwa xiswona kambe mhaka leyi lava ku va hi vulavula hi yona sweswi i ku hi lava ku vulavula hi yisa mahlweni mhaka na general va fikile la hi nga koho no lava ku hi yisa mahlweni bolo leri a hi ri sungurile na va nyika mati ya xitichi loko vo tekiwa xithombe hi nga swi vona ku loko va fika la xibazanini hi va nyike mati ya xitichi hi ndlela yeleyo se sweswi na va ku bula na vona hi twa ku general va ri ku endleka general swi ri ka ntirho lowu hi nga ka wona la namuntlha na khensa swinene loko mi kume nkarhi wa ku tlhe mi fika laha hi kota ku ya mahlweni loko vo provincial commissioner va vula n'wini ni vula laha hi nga kona hi swona Botpet swi vula yini ni khomerile provincial commissioner wa Limpopo Lieutenant General Khatebe mara va kona entirhweni okay hikuva va ri busy na swin'wanyana swi endli leswaku va rhuma mina ku ni ta va yimela la a hi ka hi vulavula loko nkama lowa ma lulamisela ku ta haleni mi ri kwele a mi ri koho eka hi vulavula hi swiphiqophiqo sweswi swa vugevenga kun'wana vaaki va hetelela va teka nawu va wu veka mavokweni ya vona kumbexana hi tlhelele nyana katsongo ka mhaka leyi yi nga humelela tani tolo se ni twe mi ku deputy commissioner va koho kwala ka Malamulele swi vula ku sweswi herile kumbe ku endleka yini ku ya mahlweni Botpet a swi se hela ka handle wa vulavisisi ka ha ta khomiwa ti-meeting na lava va khumbekaka ku fana na vurhangeri bya tiko hi ve na meeting na lava a va rhangelaku ndhawu ya ka Malamulele ku katsa na khanselara so hi ndlela yaleyo ni ngo vula ku ri a swi se hela hikuva ku hela ka swona hi loko hi kumile leswaku ri ndhawu ya hina se yi hlayisekile yi humile emavokweni ya swigevenga se swi vula ku sweswiwani ku languteriwa yini ku loko vaaki va kha va vulavula na n'witolo a va rila ngopfu yini ya Botpet mo ri ni vula leswaku a va rila hikuva ndhawu leyi swi nga humelela ka yona na le kusuhani na yona va vula leswaku ku tele ngopfu vahlampfa so hi leswi a va rila ngopfu hi swona na ku vula timhaka ta ku nkarhi wun'wanyana vahlampfa lawani va nga va ka va khumbeka se lexi a va xi lava a va lava leswaku ri xiphorisa xi kota ku endla swo karhi ku endlela leswaku lava va ri mi xitshunetanyana xexo ku ri endlela ku ri lava va nga ri ku na
na maphepha ya vutitsarisi kumbe maphapha lama ma nga endlaka leswaku va tikuma va ri la aka tiko ra hina swi ri nawini Yeah. va kota ku tekeriwa magoza ha swi tiva ku teka magoza ka vanhu lava va nga vahlampfa i ku endla leswaku ri va tekiwa kumbe va tlheriseriwa makaya ya vona leswaku loko va ta swi ri nawini kambe van'wana va vulavula na hi timhaka ta ku na vanhu van'wana va kumaka switandi va tlhela va nga swi tivi hikokwalaho ka yini va fanele va kuma switandi mi ringetile ku ka vanhu hlengeletana leyi a yi ri koho mi tihlanganisa na tihosi kumbe tihosi ti va ti ri kona aka nhlengeletano ya tolo botpet tihosi a ti nga ri kona no va na ku tshemba ku ri loko ntirho lowu wa ha ya mahlweni nkarhi wun'wanyana swoleswo tihosi ti nga khombiwa va kota ku hi nyika hi vuenti ku impela hi swona kumbe hi swona na mara eka lowu nkarhi ni nge koti ku swi tiyisisa. Oh, okay. Se xiviko xa ku xiyimo xi fika kwihi leswi va hi byelaka vanhu va nge hayi ku kumeke van'wani ku ndeke hambi se swi tiva hikuva va se mi tisela xiviko lexi ko fana na mina botpet hi ku a ni kumekangi ni ri kona eka malamulele namuntlha tanihiloko provincial commissioner va ni rhumile ku ni ta va yimela laha mara no va na ku tshemba ku nkarhi wun'wana loko ri ya ri ya pela ni ta va ni kume swin'wanyana hikuva hi nkarhi wa 3 o'clock provincial commissioner se u ta va ri kona ka malamulele hi leswi hi xiviko lexi ni nga xi kuma laha va nga tlhela va kombela leswaku ri hi hlangana na vona ka malamulele ni va na ku tshemba ku ni ta kuma swo karhi botpet mi hetsela mokwini general kambe mi hetsela mokwini mina a ni ta ku ri eka vaakatiko a hi tirhisaneni tanihi vaakatiko na xiphorisa ya hi leswi nawu wa sweswi wu lavaka swona and xin'wanyani botpet ni twe mi swi vulavula ngopfu ku ri vanhu a va tshiki ku teka nawu va veka mavokweni ya vona ya swoleswo nkarhi wun'wanyana swi endla leswaku ri hi nga ha koti ku hey ni khomeli mingiselo wa mina i swin'wana swi nga kule ngopfu na vulawuri bya mehe swi le kule na vulawuri bya mina kambe hambi swi ri tani a hi pfumeli ku hi ta va hi kha hi ya mahlweni ni lava ku ta ku hi ya mahlweni hi bula na wena 0860002543 na n'wana wa afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lona FM a ndzi twa munhu a nghena la moyeni a ku mina ni huma ka CPF ya ka Malamulele mina to ti CPF ti-community policing forums hi leswi kumbexana ni ta va ni vutise general kambe hambi swi ri tani general kumbexana va nga swi tivi kambe n'wehe mi nga ku hale mina yona community policing forum mativa ku na swiyenge swin'wana swi hi pfunaka tanihi vaaki hi swi tlangiwaka community policing forum CPF ku tlhela ku va na timhaka letiya ta kumbexana i ti-hospital board kumbe hospital committee kumbe ti-clinic committee swi swa muxaka woluwa hi swo swi hi pfunaka ku loko hi tshika hi va na mintlhontlho hi ta va hi kha hi swi tiva ku minongonoko leyi fambaka kwalaya xikolweni sweswiya kumbe leyi fambaka kwalaya ka timhaka ta leswi swi fambaka loko hi kha hi languta ka matshamele na vukorhokeri swi hetelela swi olova kambe loko vaaki mi yimela le mpfungwe mi nga ngheneleli hi hetelela hi va na swiphiqo swa muxaka wolowo mi kuma ku a ku na vuhlanganisi bya kahle exikarhi ka maphorisa na vaaki hi ndlela yaleyo rin'wana hungu ni ri kumaka i ku na vanhu vo tala lava va nga na tiyindlu kambe va nga tshami ka tona va nga na tiyindlu va nga tshami ka tona ivi va ti ndla sweswiya swa ku vanhu va ta ti tirhisa va hakela mali kumbexani nkarhi wa ku swi tiveka ku n'we loko mi nyike munhu yindlu i mani ma n'wi tivake kumbe mo ti kumela mali swi helela kwalano ke i mhaka leyi kumbexana hi fanele hi languta yona ku ya mahlweni mikisero wa Munghana Lona FM kambe haya mahlweni hi teka riqingho rero ka 0860002543 ni ta ri loko hi vuya mahungu ya misava ya awara yan'we hi bula na va ICASA Independent Communications Authority of South Africa ICASA lava hi ta va hi kha hi bula na vona hi kha hi languta ka timhaka leti ti khumbaka ku tumbuluka ka ti-community radio station kambe ke hi nga siya ka vona hi nga siya mahungu ya misava ya awara yan'we na ha ri na kolomo ya ka ntsevu wa timinete leti ni nga tsakela ku twa wehe ku wehe ri yini loko swi ta ka timhaka ta vuxaka lebyi byi languteriweke na maphorisa ngopfungopfu loko a ku langutiwa timhaka ta ku vaaki va hetelela va rila
tolo a ku nga tirhi nchumu ka malamulelo hikokwalaho ka ku va vaaki va kha va ku hina ha vilela hi vilerisa hi ku ku na vugevenga ni vona na memorandum leyi nga humelela yi nga rhumeriwa la na yo ya komba sweswo swa ku va vilerisa hi ku vugevenga byi le ku tlakukeni kambe xivutiso i ku loko byi ka byi tlakuka loko bya ha sungula mi hindle yihi hi ku hi nge rindzeli byi tlakuka ku ri khosi hi nge hey ku na hi fanele hi sungula na byona hi ndlela yaleyo nomboro hi leyi 0860002543 ni nga teka mingiseri wun'we kumbe vambirhi ni nga siya mahungu na misava ya awara yan'we kwala ka Munghana Lonene FM makombandlela u nga tirhisa na x handle ya mehe @Africa Munghana @Mathebula DP hi twa ku n'wangu lowo wu ri yini handle ka sweswo u nga tirhisa na Mathebula DP @sabc.co.za sweswo swi ta endla leswaku mina na wena hi kota ku va hi twa ku mina na wena hi yisa ku yini mahlweni ngopfungopfu loko hi kha hi languta ka timhaka toleto timhaka ta ku va vaakatiko va ka Malamulele va dyile makala hi ku vugevenga byi tinyike matimba laha van'wani va maphorisa va nga na vunghana na swigevenga ivi swi endla ku ri vaakatiko na maphorisa va va ximanga na kondlo ku hlayiseka ku kona timbyana ti phoxile mi nga vuli vito ra mina vanhu va chava ku vuriwa hileswaku mi va mi kha mi chava yini ku vuriwa va ka yini 0860002543 hi nga va yi ri na un'wana mi humelerisi kwalano mingiseri ke hi twa ku ye u ri yini loko Botpet corruption hi yona yi dlayaku yi ndlaku ku ri tiko ri ndlaku ku ri laha tikweni vahlampfa va nghena ku olova ni mi yingisela everyday laha a Hillbrow Towers la kaya hi le Motale ka hosi Makuyi a khensa swinene ya mingiseri wa mina loko mi ni yingiserile eka nhlekani lowu 0860002543 nongonoko eAfrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM ani ku ta kuma un'wana mingiseri la moyeni ntwa yena ku ye u angula a ku yini eka mhaka leyi nge le ku buleni ha yoho nhlekani lowu loko hi kha hi languta ka timhaka letiwani ta vuxaka exikarhi ka maphorisa na swigevenga hi ndlela yoleyo nomboro yaleya 0860002543 hi ndlela yaleyo ari sweswi n'wina mi nga ka tindhawu ta kwala kusuhi mi twa kongeti mi nga va xiphemu xa nongonoko wa Afrika wa vulavula munduku ni ta mi byela ku hi ta endlisa ku yini kambe a hi tekeni mingiseri loyi inhlekani Botpet mi mpfukeni epfukile khoma na Andros Nambombele Pinara Andros Botpet ndokuhlangula ka tsoka le ya ugevenga lebyi nga kona ni laha ka hina swi kona Botpet mara nchumu swi nga kona lomu wa xiphoyiseni u nga va tiva pfuku ku byela swa ku tirhisana ni maphoyisa mu nga swi endla swa ti-community policing forum mara loko u ta va na u hlayile loko ku ni munhu wo karhi hi loyi u byela vo maphoyisa mo ri CPF mi ta ngheneliwa tindlini Botpet lava ri koho vo leswaku mi vula ku yini loko mi vula ku loko mi byele maphorisa ivi mi ngheneliwa tindlini mi vula yini kahle kahle Botpet ku ri va swi kumaka leswaku bola va swi kumaka ka vanhu loko vanhu lavani ku wo tshika u hlaya xo karhi swi ngo va fika ka munhu va fe va hlaya wendo hi swi twile leswaku u endla xo karhi Andros swi hlayile ene a hi nga loko ku khoma mara sweswi te tala ndzawe se hi endlise ku yini sweswi faka xo karhi vhele ta xi faka ni lowu mandliyeni hinkwawo laha a ni hinkwavo lava a va na maphepha hi xitalo mara ni majambo mavhenda u ta ku mo patrola xikuma mapatroli nchumu tinhloko leta ni swikoko swa maphorisa swa nghena laha tikhawuntarini laya u mi vona huma hlekelela khome xikhwiza se u ta ku hi swilo swa kokwalani u bika ka mani se hi marito man'wani mi vula ku loko vanhu va vona ku a va le ku pfunekeni na maphoriseni a ku na lexi va nga xi ndlaku hi swona vulaka swona ku ze Botpet u za u kumukana u ti tekele nawu mavokweni wa wena swi ngo u zamile eku hlaya mhaka leyi ku talatalanyana na u nga tekeliwi enhlokweni mara loko so u ti tekele nawu Botpet a ni ri va swi tiva swa ku okay hala se ku dlayiwe vanhu hala hi ko va fikaka manje va gcinerile ku yaya mhaka swi tande va yi hlaya ka Botpet mina ni tshama ka kona u ngo pfunga swa ku hi meyi wa ku fika ndhawu leyi hi ndhawu ya vona leswaku loko u huma hala hi vo loko u ya hala i ngwende u ya hala i bavu u ya hala i nguvo wa swi twa Botpet a wu yeteli ni u ya khompilele ka mani swa ku a ni yeteli hi ra bavu la bavu rodla yini ra biwa ni usiku phela ngwende tintambu ta gezi loko ti fambile hi tshama 3 days hi nga ri na gezi
munhu uhuma evheni yokuqaliseni kakhopha u ri teka kwini ntambu leyi va swi tiva va dya na vona a hi loko famba hi dlawa Bootped maphorisa ma swi tiva kahle swa ku hambi u chika u bika yini Bootped a nga ku byela leswaku a wu nge vonakali u ta va anonymous mara loko se swi tihile laha u ta twa va ri u ta fakazela hala fasteriweni munhu loyi a nga ri tivi vito rito ra wena u ri yakele na yena na mi twile bot swi kona na Mbombela na mi twile la Mbombela la khensa swinene ayi a Mbombela siku ri nga ya Mbombela ya ka ntirho wun'wana kwahalaya wa ku pfuriwa ka huvo ya endla milawu ya le Mpumalanga ivi hi tikuma eka hi tifombela ka helela swakudya hi tikuma hey hi humelela hi kun'wana mara mina ndzi vona ku ri laha a ku nga ri kona laha hi ya kona hi le Mbombela kwalano kambe swiritano nongonoko wa Afrika wa vulavula u ta ya mahlweni ni vuya ni bula na va ri laha va vukosi a va sukela ku kahle va vukosi a va sukeli ku nyika vanhu va le Zimbabwe sweswi swa ku cable ya yiviwa swi humelela sweswi ku nga nyikiwa maZimbabwe ndhawu ya vutshamo hawu njhani kambe swiritano awara ya n'we henhla ka nhloko hi kumeni mahungu ya misava loko se ni vuya ni bula na mutshamaxitulu wa le ka ICASA hi twa ku va ri yini hi timhaka ta ti-community radio station kambe sweswo hinkwaswo endzhaku ka mahungu ya misava ya awara ya n'we nhlekani technology nhlekani ya Afrika-Dzonga nhlekani mingiselo yomngena London FM akomandela khensa swinene loko i lombe ndleve eka nhlekani lo rikok ri die a rifi a ni ka nkoka risimu lero ri kota ku vheri fambela makumu ya a ri fambi khensini sweswo mingiselo mungana London FM akomandela nongonoko ya Afrika wa vulavula ka mungana London FM ntirhi hi lava ku bula na va Independent Communications Authority of South Africa ICASA hi lava ku bula na vona laha eka hi langute ngopfu ka timhaka ta tinhlengeletano leti venge ti tala ti ri koho ka ku va ti languta ngopfungopfu ka timhaka ta ku languta hi vuntshwa ka tilangsese leti fambelanaka na timhaka ta ti-radio ta miganga hi ndlela yeleyo hi ta bula na mutshamaxitulu wa ICASA ku nga nkulukumba Muthivi Ramusi ntate good afternoon and welcome to Mungana London FM. Ani twa nga ri kumbexani se va fikini swi vula ku va si fika kambe hi vo hi lava ku va hi bula na vona hi kota ku twa ku va ri ku endleka yini loko hi kha hi languta ka tinhlengeletano leti vengi ti ta kungela na ku loko ti kha ti kungela ti kutani ti va ti kha ti lava ku fikela yini Independent Communications Authority of South Africa ICASA hi vo hi lava ku va hi bula na vona eka nhlekani wa siku ra namuntlha leswi ve ri ku ta va na tinhlengeletano to hambanahambana leti nga ta ti kha ti famba na miganga hi ku hambanahambana ka toho kumbe hi ku hambanahambana ka yona miganga leyi xikongomelonkulu ku ri ku lava ku fikelela timhaka ta ku va ku langutiwa ngopfungopfu ka timhaka ta ku va ku langutiwa hi timhaka ta tilangsese va ri va kona mutshamaxitulu ntate Ramusi. Ntate, good afternoon and welcome to Mungana London FM. Hey, Putome. Hey, Achele. Me pukile. Hi, pukile man. Yeah. Thank you very much. Yeah, man. You will forgive. Oh, Muthivi Ramusi. Yeah, you will forgive me. I'm in a very remote area here, so we might have a problem when it comes to connection or connectivity. But be that as it may, let's start from the beginning. I understand as ICASA, you have a program that you want to outline to our listeners with regard to licensing of community radio stations. Let's start with the purpose thereof, of having programs like this, wherein you have an outreach program. Yeah, thank you very much, and thanks for the opportunity. We are on a national road show, and the intention on this road show is to empower communities on an opportunity that we have opened at ICASA. We have identified for in the past 26 years of our freedom, there is a big appetite for communities to own
projects, one of them being a sound broadcasting community radio. So we are now in Polokwane talking to the Limpopo communities where we are outlining the process of the requirements to do what we call pre-registration. So we are calling communities that have got structures, which are your non-profit company or NGOs that are more than 2 years. And the pre-registration requires you to have that structure. And part of the structure, we are then giving opportunities to communities to say that if you have an appetite in broadcast, you should be able to design a program where this program must be diversified in terms of language. It must accommodate youth, women, persons with disability. And this platform, I think for the listeners, we have recognized that there is a need for communities to promote their own developmental issues. So a community radio station serves as a platform where entrepreneurs and those that have got an interest in broadcasting can find themselves participating in a platform like a community radio station. And what we are saying to even those that have got an interest, we are re-emphasizing the fact that this is a community initiative. It's not going to be an opportunity where a person owns a station. So what's going to happen is, as part of your pre-registration, you need to make sure for a part of your submission must reflect that you have consulted the community locally, you have held meetings, there are minutes that you can show, attendance register. Then, like as I said, at least you must demonstrate that you know, one, how to run a radio station. So we are now educating people so that we as ICASA, because one of the things that we are trying to avoid, we don't want to license people for failure. We want to make sure when you are going to respond, at least you have been given an opportunity to engage with us and we can explain what are the requirements that will take you to the phase 2, which is more about now your application is going to be assessed. So that's basically what we're doing. It's take it as more of an outreach. It's more of an educational program. And by the way, the importance is we're not starting this process today. You'll recall, for those that have been following ICASA, in 2022, we went through the similar process where we gave South Africans an opportunity to establish radio stations. We found that out of the 106 applications that we have received, only 6 survived. Now, it means the question, Corey, why that big number but then very few didn't make it? We realized that people sometimes are not paying attention to details. So we are here to make sure that we help, we hold people, we pull them with our hands, so that come June 2025 at 4:30, when you are going to be submitting your application, at least you should be compliant with what is required. So the application will close on the 20th of June 2025 at 4:30. So, but for now, we are just helping those that have shown interest and those that want to participate on how big and how innovative is this opportunity for community. So some people will be saying, what kind of support, if any, do you give to these community radio stations once they've been established, given the survival rate that you have just shared with us? Yeah, normally what happens is once you are licensed, the first thing that we are encouraging everyone, just like even SAPC radio stations, you need to comply with the rules of the game. If you have committed yourself that you are going to play local content, music, you are going to spread the languages, because we're talking about diversity, we're talking about social cohesion. If those things are not done and you are non-compliant, the unfortunate part is we will then revoke your license. It will be reported as non-compliance with our compliance officer. But the support that we provide every month or every as and when, those that already have licenses, they engage with our compliance people. When you submit your compliance report, where we see gaps,
we advise you on how to improve your operation. So it's not a one-way part. As I said, we don't license for failure. So we do provide, whilst you are already on air, where you've got challenges, training, because we take it, as you know, technology is changing nowadays. Sometimes people change their studio, they change things, and they need to come and ask ICASA to say, with these changes, am I not moving away from my real original license? So that collaboration between the authority, which is ICASA, and the licensee continue to happen once you've got a license. So what we've picked up is that once people get licenses, some of them, which I'm going to discourage, as I said, you'll find that somebody starts coming in and say, look, I've put in more money than anyone else, therefore I own the station. Then they start fighting and they don't submit their compliance report. That's something that we're discouraging. The other one is where you find that you are not complying with what you committed to do as a radio station. For example, you don't submit your compliance report on time. Those are some of the things that, unfortunately, as a regulator, as much as we want to see people being sustained, you find yourself on the wrong side. And lastly, on the issue of sustainability, I think some of the listeners, you may know there's an organization called MTDA, which normally supports some of these core initiatives like your community radio station. So we are appealing that if, as part of your pre-application, you are going to get people who are going to fund you, make sure that you give them their financial statement so that they can see how you're running your station. Because in most cases, money becomes a problem when you have this kind of thing. So you'll find that the infighting of money, raising capital is a problem. So as a solution, we are promoting the issue of collaboration. We are saying, Jorge, as part of the build-up to your pre-registration, go and talk to the municipality. Remember, most of these radio stations are in municipalities in a ward. Make sure that you get support so that for issues of announcements, community programs, at least GCIS, which is a government-owned institution, make sure that you start developing the collaboration with those institutions for your sustainability, because we want to make sure that local people can use your local station to advertise themselves. Onalebo Rakadi, who are selling tomato there, cabbage. There are those who are educators. They can come and provide learnerships on your radio. That's what these radio stations are meant to do, so that we can transform our own people. And by the way, this is not only for Africans. The sound broadcast is for all South Africans. As long as from Home Affairs you can prove that you've got your local ID. We know that we've got people who might have been born outside South Africa or not having proper records. Make sure that when you participate, like with us, your documents up to scratch. So anyone in the farms, you can bring communities in the farm, whether it's all demographics of the country, white, Indians, black, colored, if I were to use those. We're encouraging that this must not look like it's a black initiative, but we're saying it's a South African initiative for the locals in that community. Now, let's zoom in on the fact that you are saying you are in Limpopo. For people of Limpopo, where exactly are you in terms of these road shows? And can we talk to dates now? Yeah, today we are at a hotel called the Royal. It's right Mopolokwane in town. And we are still in consultation. We'll be here for the whole day. So any of the listeners that maybe were not aware and you are in town, come to the Royal Hotel. But if you are not able, on our website, www.icasa.org.za, or on all our social media, Facebook, Instagram, Twitter, X, LinkedIn, you will find the information that I've just shared with the listeners. And if you are challenged, there are emails and telephone numbers of people that you can call for further advice. But those that are able to come to Polokwane now before end of business, we're at the Royal Hotel in Polokwane, in the city. Thank you.
Are you still there? In a website, is there some kind of guidelines where they can follow whatever that it's required for them to start their community radio stations? Yes, the information is on our website, as I've indicated, and on our social media platforms as well. There is data information that will guide them. And if they are challenged, then there are numbers and emails that they can use to get more info. Okay, no, it's fine. Ntate, Kelebowile, I'm in a very remote area here, so I'm struggling with network. But be that as it may, I'm happy that you were able to explain audibly well to our listeners. We thank you very much. No, thank you. Next time, just tell us where you are with that network. That's one of our mandate, is to make sure that we improve quality of service for communities. It's not only broadcast, Yes, but postal services. So where you are right now, please send us the location so that we can talk to our licensees, and our people should have access to telecommunication service. exactly. Ah, ke tshwere motho wa mannete bjalo. Ah, ba tla kwa ka nna. Thank you very much for the Thank you very much, sir. Thank you. Bye. Bye. All right. Iswe somi ngitsero mngena lona FM kusuka ka Independent Communications Authority of South Africa. Lava ai bulana bona Mothibi Ramos Mtsamashitolo. Bulana bona lava kaba enika swilo swa kutala, swilo swa ku hambana leswi ava kha va vulavula ha swona ngopfungopfu kha hela ku teka timhaka ta ntirho lowu va ku u kha u khumba timhaka ta lava va nga na ku tsakela ku ongeti na vo va nga tikuma va simeke switichi swa radio swa vaaki leswi ku nga mhaka ya kahle swinene leswi na n'we mi lava ku va mi twisisa ku mi lava ku va mi pfula ti-radio ta miganga mi kota ku va mi swi tiva ku endleka yini tshemba ku na valungu laha va ni twile ku va ri ku endleka yini ka ku va ku kota ku va ku langutiwa timhaka toleto hi komisa leswi va vula swo i ku tanihi ICASA va le ku fambeni na miganga na tindhawu leswiwani ku ri xikongomelo xa ku lemukisa vaaki leswaku lava nga na ku tsakela ka ku simeka switichi swa vona swa vaaki va kota ku endla tani kumbe switichi swa miganga va kota ku endla tani leswaku va ta kota ku va loko se va swi simeke hi ndlela yeleyo va kota ku va ku hetelela ku va na vuhlanganisi emigangeni ya vona na vaaki hi ndlela yeleyo iviya swi vula ku loko xiyimo xi te tani ku hetelela ku vanhu va swi twisisa ku loko va simeke switichi swoleswo milawu leyi fambelanaka na mafambisele ya swo ku va ku ri milawu ya muxaka muni ku laveka yini hi ndlela yaleyo sweswo hinkwaswo swi endla leswaku vanhu va kota ku va va tiva ku maendlelo ya kona ya hetelela ya yisa ku yini hi ndlela leyo se va vulavula hi tindhawu leti va nge ti ta va ti ri koho veke ri namuntlha va kwala Polokwane se va nge ri loko va ri la Polokwane la na n'we loko ri mi nga kota ku fika yana ne Polokwane ivi mi kota ku va mi kota ku va mi pfuneka mi kota ku kuma vuxokoxoko lexi nga ni tsakisa ngopfu hi lexi i ku veteri mi tlhela mi hi byela ku mi le kwihi hi ta kota ku byela vanhu lava va khumbekaku eka timhaka ta ku tisa vukorhokeri bya vuhlanganisi ku heyi tindhawu letiwani network a yi kahle mani twa n'wina ka xikhumba a hi le ka xikhumba mani hi le vuhehli a vuhehli va rila hi network se mi swi twile ku vete yini va vuletani ve ri va tirhana na swona sweswoleswo se loko mi ri na swiphiqo swa network tihlanganiseni na mehe ni ta kota ku va ni mi hlanganisa na vona ivi hi ve timhaka ta network ti herile sweswi loko munhu a ta fika ku hi mina MTN kumbe hi mina Vodacom kumbe hi mina Cell C kumbe hi mina Telkom emakume nharhu timinete ntsena ku bela awara ya 12 ya 13 nangona ku Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM Komba Ndlela nteri loko na ha ri ndzele ku lava ku bula na vona sweswiwani yi va ni ku byela ku ni mindzuku ni ta va ni ri la a Joe Matsila Game Lodge se
lava va yingiseri va ntlhanu lava yingiseri va ntlhanu lava va nga tsakelaka ku va xiphemu xa nongonoko wa Afrika wa vulavula. Hi ta va hi kha hi vulavula hi languteka timhaka ta vukorhokeri ku ri i ncini xi nga va ku xi kha xi endla leswaku vanhu va nga kumi vukorhokeri hi ku vona ka wehe eka tindhawu ta ku hambanahambana. Se ta ringeta ku rhamba na vamasipala wa Collins Chavani tanihi sweswi hi nga ka vona la leswaku hi ta kota ku twa ku va nga ta ke hi ta kota ku va xiphemu xa ntirho lowu. Kambe a hi ta tsakela ku wehe muyingiseri wa mehe u va wehe la u taku u ta va xiphemu xa ntirho lowuwani. Se ku va u ta kota ku va u ta va ntirho ka ntirho lowu ni kombela ni rhumela email eka mathebuladp@sabc.co.za mathebuladp@sabc.co.za u tsala na nomboro ya wena ya riqingho ni ta ku fonela. All right. Hlekani mixer Mngana Lona FM tanihi sweswi ni nga ku byela ku senta khoma Chief Matsila la na vona la ndhawu ezita hi ta bulanyana katsongo kahle ku endleka yini la leswi swi nga endleka ku fika sweswi ni vone ku premier va ri ku vulavuleni va ha ku heta ku vulavula sweswi va ta hi byela ku kahle ku le ku endlekeni ka yini ndhawu ezita nhlekani inhlekano wa kahle Budpet nabayingiseri va Mngana Lona FM. mbele ya mina ya bava man ni ye la Joe Matsila Game Lodge ni kuma ku sasekise swin'wana no sungula ku nghena mara hi le kaya ndhawu ezita ku endleka yini Ani problem yi ku na vanhu vo tala va nga vuyi kaya so mi ta ku siku rin'wana loko mi vuya mi kuma yi rurini. ndhawu ezita hi vulavuleni hi ntirho lowu nga laha namuntlha ku le ku endlekeni ka yini laha ni vona ku ri na vanhu vo tala Department of Labour ni vone na premier va kwala ku endleka yini I ntirho wo saseka ngopfu lowu hi endlaku namuntlha laha ka Matsila. Swi kahle ngopfu ku vona premier va ri kona vo Phuphi Mathuba va te ku seketela minister Makhosazana Math wa employment and labor. Leswi va swi endlaku i ku va launcha program ya kahle ngopfu ya ku qasha vanhu ku ri va ta dyondzisiwa swilo swo hambanana swilo swa vurimi swa ku fuwa tihuku na tihomu ku cleana tindhawu na hinkwaswo. I program leyi nga i ta teka ku 6 months. Se va yi launchini namuntlha ximfumo va byele vanhu va hlamusela ku ri lexi kulukumba va xi lavaku i ku ri vanhu va tirha hi matimba va nga lolohi. Swi kahle ngopfu leswi mfumo swi endlaku sometimes mfumo a wu sola hi ku a wu endli leswi na leswi mara sweswi loko va ri laha hi vona va endla swilo swa kahle ngopfu hi ku vanhu lava va ta va dyondzisiwa va tlhela va kuma 2000 wa rand ko va stipend a va salary mati va ku dyondzisiwa i tlhela nyikiwa na mali swa kala na hina hi yini xikolweni loko hi ya xikolweni a hi nga nyikiwi mali n'hweti un'wana na un'wana. So hi swona swi endlaka namuntlha hi ku vanhu lava va ta nghenaka ka program leyi va fika kwalomu ka 3000 no not 3000 13,000 13,000 yi va yi huma kwihi kwala ka muganga leyi ka province hinkwayo laha ka emugangeni ka hina va ta nghenisa 700. So hi vona ku ri swilo swa kahle ma vona swa tikomba ku ri laha misaveni kumbe laha makaya ku na vusweti ngopfu ku kuma more than 2,000 wa vanhu lavatsongo lavantshwa va nga yi ku emitirhweni va ri kona exikarhi ka vhiki swi komba ku ri na challenge leyikulu hi fane hi lwa hi ndlela hinkwayo ku ri hi kota ku va pfuna. So ha swi vona ku ri hi mpela swa laveka ku ri vanhu lava pfuniwa va nghena emitirhweni
hi ta yisa mahlweni hi ta na ti-program tin'wanyani ku ri ta kota ku va yisa ku va pfuna lexi n'wanyani xi endlekaku namuntlha i ku Chief Matsila Foundation yi khomane mavoko na Rand Mutual Assurance va donate ti-wheelchairs ta 50 ka vatsoniwa va kuma tiyani ka n'wamatatani ka Nkuzana ka Matsila njhakanjhaka na miganga leyi ya hina yi nga tshamelani na yona ti-wheelchairs letiya i ti-wheelchairs tinene letiya to famba ti famba u nga ku i movha hi letiya to a ku lavi ku ni kombe mavoko wo tshama u driver u ya laha u ya kona u tshame kahle na ku ti-wheelchair letiya ni kombisa ku ri loko yi ri i 50 munhu un'wanyana a nga hleketa ku ri 50 ntsena ta durha ti-wheelchair letiya sometimes yin'we mi ta endla 100,000 un'wanyana 80,000 so 350 mi ta kuma ku ri ku tirhisiwe more than $1 million ku ti xava so ni tshama ni kombisa ni vulavula kwala ka Munghana Lonene FM ku ri hi na list ya ku ndlula 500 wa vanhu va lava ti-wheelchair na swo hambanana ku ri va ta swi tirhisa so hayi ya mahlweni i khomeni mavoko na va Employment and Labour na va Rand Mutual Assurance hi swona swi endlekaku laha ka Matsila namuntlha ku tele vanhu va tele ku ma tindhawu hinkwato ku katsakisa si wa finance na vona va kona vo Muhai vo executive na mayor Frida Nkondo va ri kona na vona va lo famba mara va ta tlhela va vuya deputy minister Judith Nemadzinga Chabalala wa Employment and Labour na yena u kona na DG wa Labour u kona so ku na vakulu ni vulavula hi ndlela leyi ku kombisa ku ri loko vakulukumba va hi tekela enhlokweni swi ri va tiyimisele ku hi pfuna na ku pfuna vanhu va hina se mi ri yini ka rixaka hi ku angarhela na lava kumbexani va a va kotanga ku va xiphemu mi nga ku yini ka rixaka ni ri loko hi kume ti-opportunity ta ku fana na leti a hi tirheni hi ku tiyimisela na ku loko vanhu va kuma opportunity leyi a va ngheni until program leyi yi hela va nga tshiki exikarhi ka program lava va nga kotanga ku ta namuntlha hi ta va na ti-program tin'wanyana hi ta mi vitana ho lava ku kombela ku ri loko hi mi vitana endlani ku ri mi fika mi ta dyondza swin'wanyani swi nga ta mi pfuna a vuton'wini bya n'wina hi marito yaleyo ni ku a hi khomani tanihi vanhu va kwala kaya hi yisa ti-program ta hina mahlweni mi hetisela mi ku yini ka rixaka hi ku angarhela na swi vona ku ndhawu leyi hi 2001 ni tshame ni twa ka xin'wana xitichi ni nge vuli ku kwihi va kha va chinga va i huva kwihi huva ka Matsila ve nge swi tivi na ku mawusi yini ka Matsila a swi ni vavakosi sweswo se loko ni languta leswi ku nga hluvukisa xiswoko ku sukusela sweswiya ku fika namuntlha swa tikomba ku yiwa kun'wana ya xikulukumba i ku tanihi tihosi na vaakatiko hi fanele hi endla hi ndlela hinkwato ku ri miganga leyi ya hina ku va na nhluvuko ku cinca ku nga fani na khale ka ha ri vokokwani va mina na kholwa ku ri loko bava mina na vokokwani loko vo pfuka va ta ala va ku hayi kona ka Matsila so hi fanele hi cinca miganga leyi hinkwayo hi tiphina hi misava ya hina no ya khensa swinene le game lodge ku ndisa ku yini vanhu loko vo lava ku ya va ya ku ndeka yini kumbe ndhawu ya private ku ndeka yini ku ya n'wana na n'wana loko va lava swakudya kumbe va lava ku vona swiharhi kumbe va lava ku khida ka swimming pool kumbe va lava ku tlela hinkwaswo swi kona leswi swakudya swa kona swi kahle ngopfu se swi vula ku yi pfurile ku loko munhu o fika a lava ku ya tikuma suka kwalomu a ta hungasa kona wa swi kota ku fona wa swi kota ku buka a ta tshama that's right na khensa budpet na khensa vanhu vo tala va tikomba va ku tsakela swi ri hi ta vona vanhu va ta tshama kwalaya hi hlekete ku ri loko hi va na tindhawu ta ku tshama kumbe vanhu va ya kuma swakudya kona a ti saseki ti va ka xitandard xo fana na le khule leyi loko wo fika laha navusiku
u nga hleketa ku ri u le Kruger loko pfuka u tikuma u ri Ka Matsila. I mani Joe Matsila? Joe Matsila I papa mina. Sometimes kuna ku phazamanyana vanhu va ni vitana ku ri mina Joe Matsila. N'wenyana ku hey Joe. Se mina ni ku no pfumela. Swi Swi Joe Matsila I papa mina I vo Joseph Matsila. Okay. Yeah, I vona papa mina valavo. Okay. No, hayi I khensile swinene hayi hikwalaho swi vula ku leswi mi nge na vamani va ta vuya na yini ka ha ta hungaseka hi nga fambi musi hi nga tlheleli Polokwane. Mi nga tlheleli Polokwane. A ni miri mi a ni vuyi namuntlha la ku tshama kaya ni vona ku njhani kaya loko ri perile. Wena Pat ta famba hi Monday. I weekend leyi ta va ri pfala. Ya khensa ndaba zi. Thank you. Khensa mina Pat na vayingiseri va Munghana Lonene FM. Inkomo. Iswo mi yingisela Munghana Lonene FM lava hi bula na vona I Hosi Matsila. A hi bula na vona la hi kha hi vulavula ka ntirho lowu u nga kona mi swi twile va kha va vulavula hi timhaka ta ku ku na ntirho wa njhani lowu nga le ku yeni mahlweni kusuka haleno hi nga koho haleno hi nga kona lexiwani hi xivito ra xolo ka ni va vutisa xikolo lexi xi hi ndlela leyi kambe hi laha hi nga kona mi yingisela Munghana Lonene FM hi ta gimeta hi awara ya mbirhi hi huma so ivi ku ta nongonoko wa dzumba na mina ivi endzhaku ka nongonoko wa dzumba na mina ku ta khoma ndlela sweswo se hi nga kayeli mi yingisela me hi laha hi nga koho a swilweni kambe ke handle ka sweswo yima ni sungula ni hundza hi le mavhengeleni loko se ni vuya hi ta vuya hi hetisela mina na wena kwalaho nga va ku u yingisela u ri koho ni ta ringeta ku lava na van'wana va vayingiseri lava va nga koho la hi kota ku va hi twa ku ku endleka yini eka ntirho lowu hi nga eka wona hi ndlela yeleyo ngopfungopfu ka ku lava ku ta twa ku vayingiseri lava va nga la va va hi khomele yini eka mhaka yeleyo hi leswi se hi nga hi ta tsakela ku twa swona ku hi ta kota ku va hi vona ku mhaka leyi hi nga ka yona a hi ta kota ku va hi gimeta ntirho lowu hi nga eka wona hi ndlela yaleyo nhlekani lowu namuntlha mhaka nkulu leyi hi vulavula hi yona a yi khumba va ICASA Independent Communication Authority of South Africa a hi khumba timhaka ta vugevenga lebyi nga ti nyika matimba kun'wana ku kombeteriwa vahlampfa ku ve hayi a ku dzi ku va na vuhlampfa bya nchumu ko va vana va lava hi nge le ku va kuriseni va kurisa viyada hi ndlela yaleyo kasi kusuka kwalano swin'wana swa leswi kumbexani nga ta tsakela ku va hi nga hetelela hi vulavula ha swoho I timhaka ta laha hi nga koho ka ntirho lowu wu nga tisiwa hi ku seketeriwa hi va Matsila Foundation Liwani Matsila Foundation leyi a yi kha yi langutaka timhaka ta ntirho lowu hi ri ka wona hi ndlela yaleyo lowu nga katsa na Premier Dr. Phophi Ramathuba a va ri koho kwala va nga va lo famba kambe va koho ku va va kota ku vona ku ntirho lowu ngopfungopfu lowu nga kha nyikiwa wheelchair ya ku tlula kolomo ka 80 wa magidi ya tirandi xiyimo xa kahle xexo xa ku komba ku na hambi vanhu va ri na vutsoniwa swimbirhi swinharhu va ringeta ku va va pfuniwa hi ndlela yoleyo a hi sunguleni ya hundza le mavhengeleni loko se hi vuya hi ta va hi kha hi twa ku vayingiseri vona va ri yini lava nga kona laha kambe sweswo hinkwaswo endzhaku ka loko ni hundze hi laha hi ndlela yoleyo nongonoko Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela ntsale timinete tinharhu ku nghena vasesi van'wani na vavhoti van'wani va tala na ta vutisa ku va lava yini ta kota ku twa ku vona va ri va lava yini loko hi kha hi vulavula laha avuxeni mani tekani xexo mi vulavulela ka xona Ahe. mi pfukeli Hi pfukile ngovo. mi lava yini ivi va ku hi pfukele ka vona va hetisa microphone mi njhani but hi pfukile nga vona a hi pfukile mani a khensa swinene mina ni khalanga n'wina ke mina ni mulondzi kusuka kwala ka Nkuzana hina vinyi va tiko na swi vona a va ka Nkuzana na va tiva ni va vona kahle hi ku va languta kunene loko wolo wa Nkuzana so hi tiyela ka Matsila namuntlha a mi hamba loko ha dyondza hanya ni mi hi hlayeka mi ku hina hi huma hala hi ta nambera hi endla yini mara n'wi se mi stile hi n'we mi nga ta hala yini seni ani a ku swa cinca mavhila ya cinca ti jikile tikhamera manje hi yo mhaka hina hi vula ku nga kholi nga tsakisi ku vona ritshuri henhla okay no khensa swinene mani byela ni mayingiseri ku yin'we mani va kota ku mi tiva kahle la vulavulaku I Nkuzana Mehleketo Brian suka kwala ka Nkuzana ni te hi ku rhumiwa hi Sanko
Sanko leyi nga simekiwa kwala ku sunguleni ka lembe leri February if not March laha va ku kha yi tirhisana na ANC tani the alliance partner so mainly Sanko yi va kha yi focusa ka mhaka service delivery mostly na ku va yi tirhana na lero loko service yi nga eka vaaki swi katsa na yo Sanko leyi wa yi tirha Sanko yona yi fanele ku yi make sure ni vula sweswi yi nga ri ku kona service ku nga ta swi la ka yi tirha no ni nge vuli loko hi swona mind you Sanko a yi ze va na lembe kumbe tin'hweti ta mune Sanko khale yi ri kona no la ka Nkuzana la ka tiko ra ka Nkuzana la ka tiko ra ka Nkuzana yi ze va na tin'hweti tinharhu kumbe mune mara already se hi le ku voneni ka ku cinca swinene ka mitirho leyi nga ku yi tirheni leswi kombaka ku himpela Sanko a yi laveka khale na ni hakarhi kambe njhekanjhekisano loko mo ya ka Sanko namuntlha ni kombela mi tlhelela ka Sanko ne mi te Brian ni kombela mi tlhelela ka Sanko mi fika ku khalanga i ri wa hi kombela munduku okay hina hi ta va hi ri kwala Joe Matsila la a xi silenceni mi nga cha hi ta va hi ri la ka Joe Matsila va mi twe ka radio data va mi fonela hi ta va hi ri la Joe Matsila hi ta va hi ri na nongonoko wa Afrika va vulavula hi vitane vanhu vo hambanahambana hi lava ku vulavula hi timhaka ta vukorhokeri ku hikokwalaho ka yini swi tikomba ongeti swa tika ku va vanhu va kuma vukorhokeri ku angarhela mi vona ongeti hi nga lunghisa njhani ku ya mahlweni se mi va byela ku mi rhamba hi ta va hi ri kwalaha loko mi lava transport hi ta mi teka la ka Nkuzana la hi nghena na n'wina laha a Joe Matsila hi sungula hi awara ya 12 a khensa swinene loko mi kote ku fika ka tatimoni twata n'wina mi tlhe mi mbala na xikipa xa Sanko vo mi nyika kumbe na n'wi ma vulavula na vulavula ka Nkuzana hi n'wina mani mina Danisa Mathebula ka Nkuzani ni swi vona hi vuxa ku Mathebula phela Mathebula Nkuzana Mkansi Makaringi Baloyi vanhu van'wana tinyimba to hambana mari vanhu Pfuna ndhavuko wa tikonkulu riyendlele eka minongonoko ya hina ku tata vuhaxi bya ku tlangela na ku lemukisana hi maendlelo na mitolovelo ya maAfrika. Africa, the land of peace and harmony. If paradise has to be chosen by individuals, I prefer you as my own. Vun'we bya maAfrika #60 matimba ya xiyanimoya. Munghana Lonene FM makombandlela. Mahungu eka SABC ya tiyimeli ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi mahungu na Misho Justice